Postoje stvari u kojima je Srbija u samom evropskom vrhu. Reč je o maloletničkim trudnoćama i abortusima. Čak se i starosna granica stupanja u seksualne odnose, nažalost, pomera naniže. Od 600 nedavno ispitanih, čak 25% poznaje vršnjakinju koja je imala abortus, a trudnoće tokom srednjoškolskog obrazovanja nisu novost ni u jednoj novosadskoj školi. Ispitani učenici od 13 do 18 godina uglavnom su, kako su rekli, prvo seksualno iskustvo imali sa 11, 12 i 13 godina, a devojčice sa 16. Prilike prva, druga, treća godina, kako ko. Moji drugovi iz osnovne tamo u Mitrovici, pa imaju tamo dosta devojaka koje su ostale trudne. Prošle godine 5 devojaka, mislim, da ostalo trudno. Tada se počinje, ali posledice su već sada alarmantne, upozoravaju stručnjaci. Maloletnička trudnoća je u 99% slučajeva, kažu lekari, neplanirana, neželjena, ali i rizična kao i abortus. Čak 25% srednjoškolaca poznaje osobu svojih godina koja je imala abortus. Nešto malo drugačija situacija je među osnovcima. Svakako za njih jeste rizik za mlade devojke, zato što je to njima prva trudnoća i ako se tu nešto desi, onda one posle nemaju nikakvu šansu da rode decu. U poljoprivrednoj školi u Futogu, međutim, svake godine ima nekoliko maloletničkih trudnoća koje se uvek završavaju brakom. Sad imamo jednu devojku gde su roditelji od tog momka došli i da kažu da ne prave nikakvih problema, da škola ima razumevanja za nju i čim završi ovu školu ona će se udati. Svega 7% mladih koristi kontracepciju i takva statistika nas takođe svrstava među najneedukovanije zemlje. Samo u Novom Sadu od 6.000 porodilja godišnje više od 100 su maloletne. O prekidima trudnoće, međutim, nema zvaničnih podataka, pošto ih i privatne klinike obavljaju čak i pod sumnjivim okolnostima. Sandra Zekić, Prva televizija.